Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ari nishka, shinallataq kanwan warmiwanpish, kanpak wawakunawanpish, warmipak wawakunawanpish phiñanakuchishami. Warmipak wawakuna purami kantaka umapi sarunga. Kanka paytaka chaki talonllapimi kaningi nirkami. Génesis 3:15. Son pasun y a Dios bendeciasun. Pagi kay tiempo ta chikanchishkamanta. Dios pakshimi manta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka rikushunmi y a Dios pakshimipi ari nirka kantaka umapimi sarunganishpa. Imatak shuk ari nishkaka. Shuk ari nishkami mayhan kikin manyukama imata kungapaj arinin. Imata arinin ñukanchikwan. Shinapish kikin chayta kringapajka imata tikministinchik. Suyanchikmi ñukanchikka pajtachichun paykuna imata ari nishkata. Kunanka ya Dios pakshimipi rikuita kallarishun. Adampish Evapish pandarikpipish payka arinirka shuk kishpichikta kachana kashkata. Shinashpaka convidani ya Dios pakshimita rizashun. Génesis capítulo 3 verso 1 manta 15 kama Adampish Evapish Diosta mana kazushpa llaki tukushkamantami kaypi parlakun. Kulebraka mandak tayta Dios rurashka tukuy animalkunamanta yalli yachakmi karka. Paymi warmitaka kantaka tayta Dioscho huerta pitiek tukuy yurakunapi fukushka granukunata ama mikungichik nirka nishpa tapurka. Chashna tapukpimi warmika kulebrataka kashna nirka. Shuktak yurakunapi fukushka granukunataka mikuy tukunchikmi. Sinakakpipish tayta Dioska huerta chawpillapitak tiyak yurapi fukushka granutaka amatek mikungichik amatek tuparingichikllapischu. Ñuka nishkata mana kazushpaka wañungichikmi nirka nishpami kutichirka. Chashnanikpipish kulebraka warmitaka kashnami nirka. Nishkallamari manapish wañungichikchu. Ashtawanpish chay yuramanta mikushpa ñawikuna paskarik shina yachaq kanataka tayta Dioska yachanmi. Tayta Dios shinamari ima alli kashkatapish ima mana alli kashkatapish yachangichik nirka. Shinanikpi warmika chay yurapi fukushka granuka sumaq kaqta rikushpaka mikunachirkami. Ñamikushpaka yachaq tukuy manchari yuyarkami. Chashna yuyashpami chay yuramanta granuta mikushpaka
paypaq kusamanpish kararka. Pay karaqpimi paypaq kusapish mikurka. Chashna mikushka hipami paykunapaq ñawikuna paskarik shina tukuqpi ishkindiqtak ruchulla kashkata yacharkakuna. Chaymantami higo yura pangakunata hapishpa sirashpa chankallikunata shina rurashpa taparirkakuna. Ñachishita wayrakuqpimi mandak Dioska huertapi purikurka. Chayta uyashpami Adampish paypaq warmipish chay huertallapitik yurakuna chawpipi mitikurkakuna. Chashna mitikuqpimi mandak Tayta Dioska karitaka maypitaq kanki nishpa kayarka. Chashna kayaqpimi payka huertapi kan rimashkata uyashpami ruchulla kashkamanta manchashpa mitikurkani nirka. Shinanikpimi Tayta Dioska kan ruchulla kashkataka pitaq rikuchirka. Ñuka ama mikungi nishka yuramantachu mikurkangi nishpa tapurka. Shinanikpimi karika ñukaman kankushka warmimi huerta chawpi pitiyaq yurapi pukushka granota kuqpi mikurkani nirka. Chasnanikpimi mandak Tayta Dioska warmitaka imatataq rurarkangi nikpi warmika culebra umaqpimari mikurkani nirka. Chasnanikpi mandak Tayta Dioska culebrataka kashnami nirka. Kanka chay mana allita rurashkamantami tukuy animalkunamanta yalli mana alli nishka kangi. Wiksallawan rukashpami puringi. Tukuy kawsaypimi allpata mikushpa kawsangi. Shinallataq kanwan warmiwanpish, kanpaq wawa wawakunawanpish, warmipaq wawa wawakunawanpish phiñanakuchishami. Warmipaq wawa wawakuna purami kantaka umapi sarunga. Kanka paytaka chaki talunllapimi kaningi nirkami. Kaypimi arinishkata charinchik. Kaypimi rikuytukunchik imashina Adampish Evapish pantarikpika Dioska shuk kishpichikta kachangapaq arinirka. Chinashpaka kallaripika rikushun kikin ñuka charinchik shuk enemigo shuk phiñaqtami charinchik. Chaypuk washaka rikushunmi Diospaq arinishkata. Chinashpaka kallaripika rikunchik kikin ñuka charinchik shuk enemigo shuk ñukanchikta phiñaqta. Kallaripika huchami kan. Chay huchaka ñukanchik ñawpami. Apóstol Pablo riman 2 de Corintios capítulo 11 verso 3pi chashnakaqpipish kaytaka manchakunimi. Evata culebra llulla shimikunawan umashka shinallataq kankunatapish umangallataqmari. Apóstol Pablo sustarikungmi tandanakushka kriqkunata milli diablo Satanás umana krichina kashkata. Chaymantami nin ñukaka chayta manchanimi. Ñukaka chaymanta sustarinimi. Chashna ruraqpika Cristota tukuy shunguwan huyashpa kadukushkataka kungarinkichikllatakmari. Chaymi tukukun kay punllakunapi. Ñukanchikta phiñaq enemigoka Cristota kungarichun. Diosmanta karuyachunmi tukuyta rurakun. Shinallataq ninmi San Juan 8:44 pika kankunaka kankunapaq yaya diablopaq wawakunamari kankichik. Chaymanta kankunapaq yayapaq munayllatamari rurashun ninkichik. Payka kallarimanta pacha wañuchikmi. Paypika llulanalla tiyashkamanta mana llulla kanapika mana sakirishkachu. Payka llullapaq yaya kashkamantaka llullata rimashpaka pay rimana kashka shinallataqmi riman. Payka llullami. Kikinpish ñukapish kishpichik Jesucristota mandaqpish kishpichikpish kachun saskishka kaqpika diabloka mana ñukanchik yayachu. Chayta yuypi charishun. Kikin payta manarik mandaqpish kishpichikpish kachun saskishpaka diablopuq wawami kanki. Chaytami nikun kay San Juan 8:44pi. Chinallataq ninmi 1 de Juan 3:8pi ñukanchikta phiñaq enemigomanta pay imashina kashkata pay imata ruwakushkata. Mayhanpish millayta rurashpa kawsaqka diablopaqmi. Diabloka kallari pachamantami huchata rurarka. Diospaq churi Jesucristoka diablo imalla rurashkata chingapaqmi shamurka. Chaypaqmi kishpichik Jesucristo shamurka. Ñallami rikushun Dios arinishkata paqtachirka. Apu Jesucristomi milli diablotaka umapi sarurka. Chay arinishkaka paqtarkami Jesucristopi. Jesucristo hatun cruzpi wañuqpi. Rikunchik shinakaqpika ñukanchik enemigoka tukuytami rurakun. Kallarimantami payka mana allita, millayta, huchata rurashpakatin. Llullaqmi kan, suwaqmi kan, llakichikmi kan, wañuchikmi kan diabloka kallarimanta. Chay enemigotami ñukanchikka charinchik. Chay enemigowanmi ñukanchikka chimpapurakunchik punllanta. Shinakaqpipish kaypika ñamana ñukanchikllachu kanchik. Katikpika rikuytukunchikmi sinchitami trabajakun. Diospaq tukuy rurashkata waqllichisha nishpa tukuchisha yuyashpa. Kishpichik Jesucristotapish mi diabloka pandachisha nishka. Shinakaqpika kikinpish ñukapish
pandachishkami kashun. Kikinta ñukatapish pandachisha ningami mish diablo Satanaska. Chaymantami ñukanchikka yuyaypi kawsanakanchik. San Mateo capítulo 4 verso 1 manta 11 kama chayta rikuchikun. Ña bautizashka hipami Diospag espirituka Jesusman diablo imatapish munachishpa rikuchichun sitashka pambamun pusharka. Chaypika Jesuska chuskuchunga punja, chuskuchunga tuta ayunashpami yarikaywan karka. Pandachik diabloka Jesus yarikaywan kajpi shamushpami kan Diospag churitej kashpaka kay rumikunata tanda tukuchun niyari nirka. Shinanijpimi Jesuska kashna nirka. Dios kishkachishkapika runakunaka mana tandallawanchu kawsan ashtawanpish. Tayta Dios rimashka tukuy shimikunawanpishmi kawsan ninmi nirkami. Chay washaka diabloka Diospaglla puebloman pushashpami Jesustaka Diospag wasi hawa punta pichurarka. Chay pichurashpaka kan Diospag churitej kashpaka kaymanta ukuman washikuy. Illu Dios kishkachishkapika Dioska kanta hapichun paypag angelkunata kachangami. Kambak chakikuna rumipi ama chugririchun paykunapag makiwan charingallami ninmi nirkami. Shinanijpimi Jesuska kashna nirka. Dios kishkachishkapika kashnapishmi nikun. Kanta mandak Diostaka ama yangamanta kayta chayta ruraynichu ninmi nirkami. Chay washaka diabloka shuk hatun urku hawamanmi Jesusta pusharka. Chay hawamantami kay pachapi tiyaq tukuy llaqtakunata chaykunapi imalla tiyaq munanakunatapish Jesusman rikuchirka. Chaykunata rikuchishpaka pambaman kumurishpa ñukata adoraqpika tukuy kaykunatami kanman kusha nirkami. Shinanijpimi Jesuska kashna nirka. Satanás kaymanta anchuy Dios kishkachishkapika kantamantak Diosllata kungurishpa adorangi pay munashkallata rurangi ninmi nirkami. Jesus chashnanijpika diabloka rirkallami. Chaypika ñapish angelkuna shamushpami Jesusta servirkakuna. Kaypimi rikuchikun kishpichi Jesucristo tamilli diablo pandachisha yuyarka. Shinapish mana pudirkachu. Kishpichi Jesucristoka kutichirkami y a Diospag shimiwan. Dios kishkachishkapika kaytami nikun. Chaytami kikinpish ñukapish ruanakanchik kunan kay punllakunapi milli diablo pandachisha nikpi imawan inkitasha nikpika. Chaymanta ñukanchikka yuyaypi kawsanakanchik. Apocalipsis capítulo 12 verso 9 pipshinin chay hatun dragontaka hawa pachamantaka ña shitarkami. Payka ñawpa ruku kulebrami. Diablo shutipish Satanás shutipishmi. Paymi tukuy kay pachapi kawsaqkunataka umashpa tiyan. Paytami tukuy paypaq millay angelkunandikta allpa pachaman shitarka. Rikunchikmi Satanaska umangapaq krichingapaq kashkata. Milli diablo Satanás umashkamantami wakinkunaka kay hatun llakitapish rurashkata parlan Diospag shimipika. Salmo 106:37 pinin chay supaykunamanka paykunapaq churikunata usushikunatami kushpa wañuchirkakuna. Chaymanmi chay tukunkuna hintikuna milli diablo Satanás krichishkata umashkata katijkuna. Rikunchik shinallataq 2 de Corintios 4:4 pinin Tayta Dios imashina kaqta rikuchik sumaq Jesucristo manta achiyachik alli willayta mana entendichunka kay pachapaq Diosmi mana kriykunapaq yuyaytaka amsayachishka. Satanaska mana munanchu alli willayta hintikuna entendichun. Alli willayka achiyachingamari amsapi kawsakuqkunata. Chaymantami Satanaska mana munan alli willi evangeliota hintikuna krichun, hintikuna uyachun, hintikuna chaskichun. Kutin ñukanchik ruraymi kanakan chay alli willayta parlana willana riqsichina yachaqsiachina tukuy ayllu llaqtakunaman. Galatas capítulo 4:8 nin kankunaka Tayta Diosta ñawpa manariq riqsishpaka manapish Dioskunatami sirviq karkankichik. Chasnami karkanchik mana entenderkanchik mana yacharkanchik. Chaymanta milli diablota servishpa kawsarkanchik. Shinakaqpipish alli willi evangelio chayamushpa ñukanchik ñawikunata paskarka. Chaymantami entendita kallarirkanchik paypaq shimita y paypaq arinishkakunata chaskita kallarishkanchik. Y a Diospag shimita yachayta kallarishkanchik. Chaymi ñukanchiktaka alli kawsaypi, sumaq kawsaypi, wiñi kawsaypi churashka. Chaymantaka pagi ninami kanchik kawsaq Diosta chinallatik alli willayta apamuqkunata. Katikpika ñukanchik enemigoka mana yalli poderta charinchu ñukanchik yuyashkashina. Entendinami kanchik y a Diosmi tukuyta ruraytukuq kan.
Chaymanta ñukanchik enemigoka asha poderllatami charin. Job capítulo 1 verso 12 pi kayta nin Diospakshimi. Shinanijpimi mandak Dioska Satanastaka kashna nirka. Riki, pay imalla charishkakunaka kambak makipimi. Ashtawanpish, payllata ama kambak makiwan tuparingi nijpi Satanaska mandak Diospak ñawpakmanta shukshishpa rirkallami. Shinallatak capítulo 2 verso 6 pipish nin. Shinanijpimi mandak Dioska Satanastaka riki payka kambak makipimi. Shinakakpipish, paypak kawsayllata amarak tukuchingi nirkami. Rikuitukunchik kaypika Satanaska y a Diospak autorización y a Diospak permisota mañashkata ñukanchik tandanakushka krikkunapak kawsayman huchuyangapakka. Mana payka ñukanchik kawsaypika imata rikunata charinchu. Mandak Diospakmi kanchik. Mandak Diosmi ñukanchik dueño kan. Satanaska ñukanchik kawsaypika mana manday tukunchu. Imata mana ruytukunchu. Y a Diosmi dueño kan. Paypakmi kanchik. Chayta ñukanchik yuyipi charishun. Judas 6 pinin. Ángel kunatapish mandak kachun surashkamanta ansushpa rishkamantaka. Dioska wiñayta mana llukshipak amsapimi chay hatunta llakichina punllapak preso charikun. Kaypimi rimakun rikuchikun mandak Diospak autoridadta. Santiago 4:7 nin. Chashnakakpika Diosllata kazuychik. Diablotaka ama rikunachichikchu. Kankuna chashna mana rikunachikpika payka kankunamanta mitikungallami. Isaías 46:9-10 pipshininmi. Ñawpa watakunamanta ñuka imallata rurashkata yurichik. Ñukallami Dios kani. Pishuktak Dioska mana tiyanchu. Ñukashina hatunka maypi mana tiyanchu. Ñukami hipapunlla ima tukunataka kallarimanta pacha tukuyta willani. Imata kashpapish uni watakuna serikmanmi yachaq chayachini. Ñukami kashnanini. Ñuka nishkaka paktangatagmi. Ñuka imata rurasha nishkataka paktachishatagmi. Shinallatak San Marcos 13:32 pishninmi. Ashtawanpish ima punlla ima horas ñuka tigramuna kashkataka pi mana yachanchu. Hawapachapi kaq angelkunapish mana yachanchu. Diospak churi kashpapish chaytaka mana yachanichu. Chaytaka ñuka yayallami yachan. Kay versokunapika rikuitukunchikmi mandak Diosmi tukuyta yachan. Mandak Diosmi tukuyta ruytukuq kan. Ñukanchikta phiñaq Satanaska mana achka poderta charinchu ñukanchik yuyashkashina. Chaymanta ñukanchikka yuyipi charishun kawsaq Dios, ñukanchik Dios, ñukanchikwan kaqmi ashtawan poderta charin. Rikushkanchik kallaripika ñukanchik enemigota charishkata. Chay enemigoka huchami kan. Ñukanchik manari wacharikpimi huchaka kay mundopi tiyarka yaykurka. Chaymi kikinpish ñukapish huchapi wacharinchik. Chaypuk washaka rikurkanchikmi Misi diablo Satanaska sinchitami trabajakun y a Diospak obrata waqllichishaq nishpa, tukuchisha yuyashpa. Shinapish mana llakichitukunchu, kayta chayta rurashpapish. Chika payka mana achka poderta charinka. Kunanka rikushun y a Diospak ari nishkata. Mandak tayta Dioska Adanpakpish paypak warmipakpish animalpak karata churanata rurashpami churachirka. Y a Diospak ari nishkaka imashinatikpaktarka. Kallaripika rikunchikmi ñukanchik mitikushun yuyakpipish. Ñukanchik paypak ñawpamanta pakatukushun yuyakukpipish. Y a Dioska mashkanmi, y a Dioska tarinmi ñukanchikta, y a Dioska hapinmi ñukanchikta. Mashkanmi payka mana sakinchu. Rikunchikka Génesis capítulo 3 verso 8 manta 13 kama kayta nin. Ñachishita wayrakukpimi mandak tayta Dioska huertapi purikurka. Chayta uyashpami Adanpish paypak warmipish chay huertallapitik yurakuna chawpipi mitikurkakuna. Ñukanchikpish kay punllakunapi mitikunata yuyanchik. Y a Dioska mana rikungachu yuyanchik. Shinapish payka tukuytami yachan. Mana ñukanchikka maypi paka tukuytukunchik mitikuytukunchikchu. Verso 9 nin. Chashna mitikukpimi mandak tayta Dioska karitaka maypitaq kangi nishpa kayarka. Chashna kayakpimi payka huertapi kan rimashkata uyashpami ruchulla kashkamanta manchashpa mitikurkani nirka. Y a Dioska manachu yachashka kanga maypi kashkata. Chaymantachu payka maypiti kangi nishpa tapushka kanga? Mana. Yacharkami tukuyta. Rikurkami tukuyta. Tukuyta ruytukuq, tukuyta yachaq Dios kashkamanta. Verso 11 nin. Shinanijpimi tayta Dioska kanruchulla kashkataka pitak rikuchirka. Ñuka ama mikungi nishka yuramantachu mikurkangi nishpa tapurka. Shinanijpimi harika ñukaman kankushka warmimi huerta chawpipi tiyaq yurapi fukushka grano takukpi mikurkani nirka. Huchachita kallarin. Verso 13 pinin.
Chashna nihpimi mandak Tayta Dioska warmitaka imatatak rurarkanki nihpi warmika culebra umakpimari mikurkani nirka. Rikuitukunchik kaypi huchachikunata churanchik, pakatukushun ninchik, mana riqsirishun ninchik ñukanchik pandarishkata, ñukanchik huchachishkata. Chayshinami kanchik kunan kay punchakunapipish Adán shinallatik, Eva shinallatak, shuktikkunata huchachishun ninchik. Imakunapak washapi pakatukushun ninchik mitikurishun ninchik. Shinapish Dioska mana sakingachu, payka mashkangami. Shinallatik katikpika ñukanchikka entendidami kanchik. Mandak Diosmi ñukanchik enemigotaka mishanga. Verso 14-15 pinikun kay Génesis 3pi chashnanihpi mandak Tayta Dioska culebrataka kashnami nirka. Kanka chay mana allita roskamantami tukuy animalkunamanta yalli mana alli nishka kanki. Wiksallawan rukashpami purinki. Tukuy kawsaypimi allpata mikushpa kawsanki. Shinallatak kanwan warmiwanpish, kanpak wawa wawakunawanpish, warmipak wawa wawakunawanpish fiñanakuchishami. Warmipak wawa wawakuna purami kantaka umapi sarunga. Kanka paytaka chaki talonllapimi kaninki nirkami. Rikuitukunchik mandak Diosmi mishanga ñukanchikta fiñak enemigo diablo satanastaka. Chayta ñukanchik krinakanchik. Kay mundo kay pachapi kawsashka kamaka misi diabloka asha poderta charin. Y chaywanmi tukuyta rurakun ñukanchikta umangapak, ñukanchikta krichingapak nishpa. Shinapish payka mana mishangachu. Ari wakinpika mishakshina rikurin. Tukuylaya llakikuna, tukuylaya problemakunata kay mundo kay pachapi rikuchishpa kallarichishpa. Tukuylaya ñukanchikta krichishpa umashpa pandachishpa mishakukshina rikurin. Shinakajpipish amatik kungarishun. Mandak Diosmi misi diablo ñukanchik enemigotaka mishanga y ñami misharka y ñami paytaka umapi sarurka. Ishpichi Jesucristo runaychik tukushpa kay mundo kay pachamun shamurka, chaymanta Dios mingashkata paktachirka, hatun cruzpi wañurka, kutin kawsarirka y chaypi miña kay ñukanchik enemigotaka umapi sarurka. Chinallatak kikin ñuka pingaytami kishpichi Jesucristo pak sacrificioka pakanga ama ñukanchik pingaypi sakirichun. Mandak Tayta Dioska Adánpakpish, paypak warmipakpish, animalpak karatami suranata rurashpa surachirka. Ñukanchik pingaytaka Cristo Jesuspak sacrificiomi pakanga tapanga nitukunchik. Rikuitukunchik ya Dioska paypak ari nishkataka tukuylayami paktachin. Y paypak ari nishkakunaka rikunata charinmi ñukanchikta kishpichinawan, ñukanchikta randinawan, ñukanchikta kacharichinawan, ñukanchikta kishpichinawan, shinallatak ñukanchikta fiñak enemigota llapinawan. Kashna shuktik imakunatapishmi ya Dioska ruran kikinpak ñukapak allipak. Kayka imatatik nishanin, kayka nishaninmi kunanki punlla ñukanchikpish ya Dios ari nishkakunapi punllanta charirashpa krishpa ñawpakman katina kashkata. Rikushun ya Diospakshimi Deuteronomio capítulo 31 verso 8 nin mandak Diosatakmi kanwan kanga, paymi kanpak ñawpakpi ringa, payka kantaka manatak sakingachu, kanmantaka manatak anchuringachu, chashna kashkamantaka ama manchangichu, ama sakiringichu ninmi. Kay punllakunapi kikinpish ñukapish imalla tukukukta rikushpa uyashpaka manchanami shamun. Shinakajpipish mandak Diosmi ñukanchikwan, payka manatik sakingachu, payka ñukanchikmanta mana ladoyangachu. Chayta krishpa paypi shunguta churashpa ñawpakman katishun. Shinallatak Isaías 54:10 nin urkukuna kuyurishpa shukman tukukpipish, lumakuna chukshukukpipish, kanta llakinataka manatak sakishachu. Kanman sumak kawsayta kushami nishkataka manatik fakishachu ninimi. Kanta llakik mandak Diostagmi chashna nini. Llakik, huyak, ayudak Diosta micharinchik. Chaymanta ñukanchikka ñawpakman katishun. Ima shamukpipish, ima tiakpipish, ñukanchik ñawikunataka apunchik Jesucristo manta ama laduyachishun. Paypi shunguta churashpa ñawpakman katishun. Navidad punllakunapika kushikushpa kayta yuyarinami. Ya Dios arinishka paktashkamanta. Kuyashka hawapacha yaya. Pagininchikmi tukuy kanpak arinishkakunamanta. Rikushkanchikmi Genesispi imashina arinishkata. Yachanchikmi kikinpak arinishkakunataka shuk paktachiktik Dios kashkata. Chaymantami Dios solo pagininchik kanpak wawakuna kashkamanta. Chaymantami shuk yallita huyak, yallitik llakik Diosta charishkamantaka Dios solo pagi nikunchik. Mañapanchikmi tukuy punllakuna ñukanchikwan kachun.
Jesús Pakshutipi chasnakachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.